nong brother okay enang sabi edong changka nung anu paket trap ni pio 아무리 막이죠 센터로 그네 나오던 그래. 그래도 그런 시즌 가이말리아 슨 사우야 거네 암티다 가디 암티자야 네 배랑 소위 밀리아 건 사우이 보세 응리아 나 그래도 슨 센터로 누마로 그네 빌레 알아도 기사 호흡 동고 뭐가 한놈 가요 그네 나오던 막. okay thank you Abo hasian 재밌었는데. Syari kaham jotonono ani bumung Jackson de Burma ani kami ngake khumelem ani higher secondary school ongkom kha ang pori thaiga Kumpui Academy Higher Secondary Residential School ni tabok ang TIT nursing aro civil engineering nawi pori tong ani hobbies ngake traveling ani aim in life ngake businessman Branch kamu? civil So nang as a civil engineer ta pori tong. Mungkin nang society nang bahaya nang civil engineer ngai sin society bahaya di sana ya. Civil engineering ko society oti sana kaito suru engineering civil engineering hini simino amo bai simino ti sana ni amti ko ya jeng borok manusia hisabe bo jeng mane chini dokhana amti ke ti sai mano engineering nang ya to but like ang jodi no civil engineering tui jodi no ang ai dokhana ang jodi no sojana ka ba ani je masa like in my means like ta ki sanai jesa lamati phano jesa lamati phano mane like kaham lamati ita ani je masa like ani ability hisabe ang bus kangot lang na ni try khaine dia Nang to civil engineering ada ba? Nge nang ulo to kok ni kok nang civil engineer ka. Nge civil engineer mani pore nang bahai ke society no as a civil engineer nang bahai ke help khainai. Chini civil chini je profession to jeng saimano je like jeng road ro construct layo building ro design play di lu i amti haita ke jeng tabo kabang ma jaga to chini tripura kabang ma jaga area to kabang ma like construction kuno building kaham kari phase o agotla to tongo but like alka jaga gari khota ke sorok ro amti ta amti ke na ani society wa amti ke contribute khai mata ani profession bai Hambai. Good evening, Jotana. I'm Mungke Vikas Tripura. I'm Shabrum Horina HSC School pass out in Thaimani and I'm Taboke TIT Civil Engineering Kaitongo first year. Hello, any hobbies traveling. Because nini bagi ko same question na tongay as a civil engineer ang society no bagi ke design. Sir, chini tia je ang je kami tong mani chini kami ni road dog birat mane onek rasta kora. Like ang jo jodi life civil engineer kori phai jodi kono kichu khaima like ang ani je kami ni road dog ba je kono jaga ni mane develop বেলেগ খাই নাই অমাংস তিনি যে তো আরেকটা বক্স থাকা গো যে ম্যাক্সিমাম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা জব মাননা হলো বড় কোর্স আছে এনি পয়েন্ট অফ ভিউ তো এটা বলে জানাই নো শিওর আমি গ্যারান্টি দাও Yes, sir. Let's ask questions. So recently, no car, chini DC area wa, chini Maharaja to thangi inspection khai je, kaisa road abo kahamu jagi. No khana maybe eta ka pura questions. Nge
Abo hai not only tagajula joto maximum chini this area no ma hai ongi tong bor kaham ke nai mani I know tsunami kelang thago after rainy seasons they sabo kawai thang as a civil engineering nang abo no tam ni conclusion jana musu abo hai jinis ma okay जों नुगौ जे जोंनि एडिसि एरियाबो जे कन्स्ट्राक्शन चलि दङ not only roads maximum जिनिस न सिभिल इन्जिनियरिंग बा जे चलि दङ माने कन्ट्राक्टर बर काम के समन खलाया सो अपनी बारे रेनी सीजन नि परे हले जों अपनी नुगौ जे तमा आ रोड्स नष्ट होई थांगो एज अ सिभिल इंजीनियर नों अपना तमा खै अपना स्टॉप खैनाय बा नों तमा खै अपना कंक्लूजन जनाय जे अबति हमनिया जा चिनितिले स्पेशली चिनितिया कोनो चिनि दखानी कोनो ब्रोकरेज जे सिविल इंजीनियर खाइ जतो वानसारो खाइ तो हलाय सामिया ब्रक काम खाइ बा जदि आं आनि लाइफ जदि खाइ मानलाय आं अनेक माने डेभलप खाइनाय दं ओके थैंक यू या थैंक यू एवरीवन Hari kaham jotonono ani mong Annalisa Debarma ani para Mandai West Tripura ang Auxilium Girls School of 12 Pai Tabuk Tripura Institute of Technology wo first year civil engineering branch of Poritongu ani aim hanggang successful na nilaibo hobby sungkai art and craft ro khaimani guitar drawing ro hambai branch civil ini sakamu ini bagi mo pila ni questions no same tamai as a civil engineering society na nabai ke help khani civil engineering to bisheba no construction amti rogo kam khayam so mane boro rog no mane ang building rog kaham kai mane tangai dinai mane kona ni chesta khaini ta kaham building mane kaham ka ma tongna ni amti ta building rog baksta inge baksa to videos rogo logo baksa dalan rog bai thango ko ga ang chesta khaine amti rog tang thu ang bai tang thu ta ang ji fruit te kam khai kam kai Ada questions ni thantam quality to je chengno tini fresher miss freshers ni select khajana buchili ate sagari dara ni thani ni loge te kaisa te khoroksa competitor tongo nang loge ne tonga ni thani pini sai extra tam quality to chen tini bono karai na na chen miss freshers ne select khajana ang kaham ka answer sai mano hanggang kai drawing rock ko competition rock ang ko khayo now hanggang ang ji buji dikha hanggang kai ni sai mano du sabai mano doa to hambai Hari kaham jotonono ani puno shopnam develma ang ani kami teljamara ke semongot ang tabuk Tripura Institute of Technology wo first year computer science and engineering nagoi kori tong computer science thasini sai ni ke sujura computer science so nang kam huban so computer science le bororo bahai ke chen society no help khaina borok civil ni kok sawi thanga ta nang as a computer engineer nang once pai de nang engineer ong pai ga so nang bahai ke help khaina chen society na chen do phano lara tabuk to saimia ko tamoro khane nang to phana ang mane kaham no khane nai mane tabuk to app ro tam software ro sam mane ang mo kaham ro sam nai mu okay tai singo ni paskan ro je sawi thana ko saka je bini thani extra quality tongo dancing painting khana apni bagi se bona sila khana so ni le tham quality tong je chung bona ba re na sila khana confident right sai jam sanai da ram amro mata so nang confident ni kok saka confident ni no te ka jabu sen rom di tabo
Nano sing mis pesar romi no paika. Mis pesar romani pore wo. Rom di tabo. Neno kaisa task rizaka. Neno sakani ni confidence tabo. Nano jodi a task rizaka ngai nang apno complete khai de mano. Dar abu tu task boleh. Abu to nano sing select khamani process tabo. Neno sakani ni confidence level tabo jeng apno tabo. Khai jauh orang khai ni am tu khai ni ada, tu kan try khai ni ada. Okay. Hamba. Sari kaham, ani bung bai thang de buma, ani kami ingka pemulung ini ang diploma, Different Institute of Technology in pass out, tabo degree second year tabo TIT wo, Electronics and Communication Engineering. Hello. So, Mr. Lee Mungpang salam dance salam. Bai thang de buma. So, Mr. Bai Phang, nung tao có plan cho Mr. Bai Phang? Electronics and Communication Engineering. So, electronics and communication nung ko sa mga na chini te prawa kuma jaga so as a society অনেক কিছু আলোচনা করব হ্যাঁ so what do you bring to the table as an electronics engineer and how are you planning to put that onto the improvement of society like how the electronics engineering by the society no by development. First of all, electronics not tui je field ro tong mani, je tong mani. Jo to tui ni improvement khanya just ma khanya au na tui nai ma wan sung nai ba first startups ma khanya ba on thai rakta. Na ke abo jadi iko chawi thang kang na ke joto na support khanya je next time ta sa improve khai din ko le on thai. Then are you aware of the societal problems in our society? Societal problems? You are not aware of any of the problems. In society, open problem करे पूर्ण gas and backward जे कुछ जगह कमन को aspect में Problem kari तो मैं abo जानी जार perspective ती alada tongo. काशा the brother society of that काशा manage के बाबा para विषय में क्या manage चले था drugs ने problem सारे में so मैं abo no I really view as a social even of I can society know the eradicate them. First of all, joto no awan theka aware khai mano omo khai ke tam hai sawi phunuk mano na ke khaya tong ha ke money benefits tamo na ke khai ke tam man om hai ro sawi na aware khai mano ka. First of all, youngsters rong no om hai khai na nango karon youngsters no beshi om hai no. Hello, good evening. My name is Joy Kishore Devarma. I passed out from TIT Polytechnic Institute Diploma and I'm doing BTech in Civil Engineering in Different Institute of Technology. So you are doing civil engineering in Different Institute of Technology, right? Do you have any idea about any civil engineering marvel? Tripura that are more or less civil engineering aspect. You want to this is something. Yes, flyover obviously. Flyover. And I didn't see so much marvelous things, but I'll appreciate the small things like open your bridge, Ratanagar bridge. Apart from bridges, can you move apart from bridges? Bridges पर ते आलगा कुनो. Tai alka kuno kake. Chini college का नाम Marvelous. Chini college का नाम ताऊ कैसा marvelous architectural tone. कैसा setup in tech wing. I think they are maybe next year or the near after next year they inaugurate करेंगे. Law college de. Chini college का नाम law college. Ini tambule future. ना चीनी college का नाम कैसा क्या कुनो नहीं तो क्या infrastructure.
the biggest infrastructure. No, I have no idea. Maharaja Bir Vikram Kishore Manikya near Airport, yes. So, then tam masuk je airport by. Chini di prasar ni bising connectivity kaham da tomo. Chini airport by je. Nako je chini di prasar society well connected dano. Like ang to future berto opinion limang lah kasi so saya but I hope tong sini connections. Thank you. যত নন তেইশা সারি কাহাম কে আনি মম কে পূর্ণিমা জমাতিয়া ngake angke bite ko phai to second year ro civil as a civil engineer society no architect angke to iko pio saro bo jodi kono ani mane job rong nam thang ke ang je kaham nuam su ani ko paro go ang je no mani lama ro khamia ro amti hero ngake jodi building rong ni ko construction ro ku hangke amti ro thik khane ka hamke no khane ni ma wan su ka okay take a question from the young no and ha ni no ni ada ni brothers ka naya ni no ni brother okay and ang sabi ni ketong changka nung ano bakit trap ni pyo amo ni bagay to center ro khane khnau to mune ngake to kono season khai malia sung sawiya ko nei am ti ta khai di am ti chaya nei parents song milia kon sawi bose nglia ngake to sung center ro ma ro nei bile aro to kisa hop to mo bai ka ham nong khai ho nei khnau to ma okay thank you thank you Sorry kaham joto no ani mong bithi karya ang Gumti District Polytechnic ni ani schooling ang Holy Cross High School de Pachraw kyo ang Paharpur. Hello miss. So you are an engineer, right? And you are a female. So being a female engineer, what do you think? What are the challenges that might come up in your future life? Future mostly challenges to electrical singular mostly challenges tahu tam sana celarong ni bagi mostly electrical most of them boro one so je engineering kan kai celarong ni bagi but still chin bagi bo brirong ni bagi bo engineering kai mano but still chin bagi kiti bo challenges sang tang mane chun kai bo thangma jago bo thangma ya celarong kai ke ur jaga thangna na ko bo thangma ya chu boro ur jaga thangna na ko chen bike kai fan thang gari fan kai thang chung brirong kiti bo omte hai traveling ro office thayo ta problem late night office sang khang ke bo family yo problem ang nai ti jo mane lam ro problem ma tau te problem tong lam ro But you are one of the example, right? So, all challenges on how you can overcome as a female engineer. As a female engineer, ang overcome mane face ma kayo ta problem ro no courageously no face ma kayo kano overcome ang tango. I wish you all the best. Thank you. Hari sembong ni bagi jodoh depan pakai yang pro layan. Gantar sono panyai, norno su kaya ba norno pai di na bagai. Kamu result dari sini na kuno dari sekarang aja tongko. Hello, question singam cuma kam sih ya. From the society itu successful person oke. Yang kan abono suatu kerana. So society no tam positive message ramu
tamolai nung successful person okay nung society successful already nung success nang borok okay nung borok no positive message nang mo chung so nung positive message bang jotono sasaran mujung goje mane positive message je mane yes development successful na bagi sini ada success na bagi nung borok no tamo positive message kana mo ang sanani mujung goje life jauh jadi ang unu su khai mamanta successful ong lai ro ईमानदारी में काम खाई नाय माने अच्छा मनाई इन मुंगता मा विकास त्रिपुरा बो ब्रांच सिविल इंजीनियर अच्छा नंता वो सिविल इंजीनियर नंदी था कबार में माने ऑलरेडी ने पास कर क्या चाकरी जॉब हापका नंता वो एज ए सिविल इंजीनियर नंगई निनी कल्चर नि बागै निनी बरक नि बागै तम खाना आं नायने जे आनी जे स्टेट ऑफ नम बेले आं डेवलपमेंट खाइनाय बेले डेवलपमेंट खाइनाय आर sarang kenal. Namaste nih, sadi nih, tom sama macam. ईमानदारी में काम खाइनाय बुरु स्टेट डेवलपमेंट खाइनाय आर हामबाय थैंक यू एवरीवन introduce a kind of no पैसा खाई पे सारी कहानी तो ना आनी मुंग एनालिसिस देवरना आनी पारा थे मांडे वेस्ट त्रिपुरा auxiliary girls school 12 पाई ताबुक त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच त्रिपुरी टोंगो आनी हॉबीज रॉक हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग एक्सेट्रा हम बाय अच्छा मनाई इन ड्रीम तो माने एम माने आंगलो तो खाने अब दी जा ड्रीम भी तो सक्सेस नो माने सक्सेसफुल ने लाइफ हो जैसे माने ताबो जैसे पर नों तो सक्सेस ना तो आंजे नाइ माने आबो पूरा अच्छा सक्सेस तो ना सक्सेस माने जेफ्रो न जेने खाने मुसु माने आबो न खाइमा खगा फ्रो सक्सेस मा आबो न सक्सेस हिंता नों तो खाना मुचु ता खगै तो को माने गेट डॉक्टरेट देखाइमान होननाय तो that means borok kuno mane job bani thaka kuno kichu apni thaka borok successful माने only service खाइनाय borok na successful इयाम ते आमो जानजा borok ने माने आमो डिपेंड खायो आनी बागे हंगके आमो हंगके ता आपातो तो सक्सेसफुल माने उनाइता जेफ्रो आमो पुरा खाइ माने जे आनी आमो खाइ मुसु माने nang tabu student right ni bage tabu successful meaning to ताबु हंगे एग्जाम रोगो कोरोगो जिस कोरोगो फन कंपटीशन पर नों थु कोरोगो फन थु पार्टिसिपेट खाइमा हंगा वन आनी बागे सक्सेस हम बाय Hello again, myself Joy Kishore Deporma from Tripura Institute of Technology, degree, BTech, Civil Engineering, second year. I passed out my diploma from TIT Polytechnic Institute. Menurut semua cucu kita bersama, bisa gua kerja apa sama. Nara amo thajeng kurung samane 6 man liya leng man ya ma phabi ka desa bung bin jagi
Apor tamo. 어머 다 리샤노. Apor tamo. 어머 sini cultural wedding nama makan. Zara India onek culture tamo. Sini bukan saya culture tamo. Sama no narak nama makan. Thank you, question. Successful borok dulu. Famous borok no. Cara Saya successful tangka, struggle kai successful tangka. So, kemana borok struggle kai tong. Tangga borok itu naik borok tong. Borok itu tamu Sini ani perspective सबसे biggest fault in society wong la kaje sing bunyo wan chu sini samu kayo like botam sano like sini never tam sana ani dol tam sana angam ting kheam ting jang nai like ama wan chu tha ka sing king dong mai so ni sini self happiness ni bagiran ma khana for me success is like running behind the happiness if you are running behind the happiness you will get the money so it's the happiness the main reason that you have to run behind. Thank you. Thank you. Introduce kenalnya dete ha. Hai. An mungkin biti karyang ani anke Bumti District Polytechnic o diploma kyo tau presently TIT o electrical engineering keto. Bitika, the both departments in common. Electrical. Okay, nang tabuk electrical engineering kami successful engineering pai nang diprasa dok pada bagai tam kai nama tu. Ang successful keto first of all an villagers ronal an bagi inspire na villagers mohaya mostly area ni bro ropong na because chini ko wale kya bo bro electrical engineer not only electrical kya bo si engineer se bai ko ya ko bro rose so brang ni bo ete po inspire na okay te to ang successful ungke bingko sumpai na ni nungke success umi so brang bo success na abo na ni kya achievement Ini mana ini pun tahu kan? Bitika. Acha bitika na. Acha. Beautiful, like ugly. Orang neng baik respect ya. Beautiful mane to chini so kya so saje beauty aboya mane inner beauty chong nije ni samni bronam ke care ke chong nije ni samni bronam ke treat ke abo ke beauty nong je subo broi nai thong to plan nai thong to but still ni samni bronam nong kaham ke treat ke tar mane nong je ke bo ugly ni no Amai. thank you Ayo guys, sembong nih bagi siapa kayak apa problem? Gambong nih sembong pakai data, pakai